Ndabasuhuje nanone mwebwe mudukurikira ku murongo wacu ari nawe wanyu Professor Muhigi Entertainment. Uyu ni wa mwanya mwiza tubereka inzu n'ibibanza biri ahantu heza kandi bidahenze, cyane cyane mu karere ka Bugesera. Aha nanone ni muri Bugesera nk'ibisanzwe, mu murenge wa Mayange, akagari ka Kagenge, umudugudu ni Kiruhura. Iyi ni ya karitsiye ijyanye na karitsiye yo mu Biryogo bya Mayange nk'umujyi wa Mayange. Iki kibanza rero kiri hano hagati y'aya mazu, rwose ubona ko ari inzu ya cadastre nziza muri karitsiye nziza y'insirimu cyane. Ikibanza kiri hagati y'izi nzu ebyiri mubona. Iki kibanza iki rwose mubona abantu bari kunyuramo hano imbere. Ikibanza kiri kuri uyu muhanda uzamuka ugera mu isantere ya Biryogo neza hano ruguru gato. Kuva kuri kaburimbo ugera hano ni iminota itarenze 5, ugenze gakeya wihuta ni 3 ugenda n'amaguru. Ko ikibanza rwose kiri hagati y'imihanda ibiri, hagati y'andi mazu muri karitsiye nziza cyane. Ikibanza rero cyashaka miliyoni 9 ugahita ukegukana.